Na kalyang kinonya kali sorkar jong kajalla menta kasngi kakat atarik urampang 8,000 arpusau kila pensengap ia katanat election baha ka election MP bat MDC kamde syu ben kata ya ki driver nonya kali sorkar kum haki election ki beladap haki senam balalej. Hab ajingkran u presiden jong kinonya kali sorkar u ba bis imli ulakerpat baka sorkar kade ban shimkhia ban siu dakador sngi yaki bat paru ia kapisa hakapor kababiang. Kabede bonika senjupi ki ai ki matre kam ki ba phi bo ahmad samta ka bhaka met para nongya kali. Ka bo jingi kare ka wei bangi bo ahmad kalong ba ini fight ya ka hok ini le ka hok jong ramar bodo. Kam tam ni banyak government jadi bare no ki yang tinggi grassroots level mah staff mah bare. Mulai kedon kebentang apa syu thu fi mah press mah. Ba nak len jingi kat bala ni fight be ka hok ramar mat jia. Recently gelap kan election ka bangi kendo berkemle. Yang tu kami ke isu kalau ke sio ya ka by election. Nak len ni ka sion la thok sio. Bas tu apa ka government ka priang legislative department sio. Upre ngi jing thok jingi bat ka bangi thok ni ong ka onriam non ka podiri di sigi government driver multi government driver wala ti bashabar kin ki bus kin ki lok kin ki mo ki tourist bashabar election tiru pli gitu ke sigi den biang maka kamu driver kini bakhya su fi bersimit so sabar bersimit duty ni jio bare yang ka shukwa ban ka message ba wan election department kan sim khya kani wada ni ri basa pending ni si ka MLA bodon ki driver ki ayo eta ka hok juki don ni pat yo daru menta ki ngaya bat ka election department yang persis kam seman makir ki ong to si abangi sa pibiang kita ka jiduk jong fi ka jing na ka jing bam yo jong fi ka MLA mo bagi pedian ki pedian niat re bertang ya corporate hi berkai election department yang skon aga message ba ke MP election bonwan berkai MDC te kan ta su ke jing jing kan ya baik nam ke jing thok bila apa sa government sa election department kan follow up itu ju nam nginyo bet korit ka bila thok nomor menah kani ba dep ni don ngi trelang ba not isu ngidan ba not isu spesial fi saya ke pustuna kalong ba nak not isu bangidon ba kanaglan mangani yo message baki por election por kiyo onrem kini government drivers kedon da ka order ke bami bar election department bagi driver kiyo ne bidon ko podirit kata ka release pa sisni tinggi dak long ni tho ni pan ju tho pan naglan ko copy ya ni yen close bangi pa sa CEO lok pedeng tu tinggi kami ka order mana ni pa kami tu pas-pasan publik apply for election department kalau pa distribute babon ki ni ki district bro di babon di district commissioner office belarsi yang tu menta don ki district ki bala yo don bagi pat yo message kolong bana klien ki ai ki ong ba kamut ba ngim yo ngin sa yo tinggi be sha ka por teng ta hilong we ba kan ka election department ta subakan ki kya ngi driver bakai ka hok jingi subakan tu ai ka por wabiang bangin duk ai ka tai karena pipa waka sorkar kan bo re pipa de kejiko ajmi kham tho ai ka riet ngi tho be sa ka election department ba kan follow back ka podiri ka podiri jadi bendong ngi include ya ka ni ka city bu nagalan ke oleh spa ngi ai ka long example ba include bangi recently bomi man hakni pat jone ke amli ka di aspasan phu ki ai te ud khot jingi borok ngi la pedeng kata long aspasan phu sis ngi te khanang ba ke gi jingi kalong ba kalong equal ba ya borok ubli sitio unyo sitio ubli sebenarnya sebenarnya apa sifat man hakni babun hi tu ifi don gi bayo ke election ya ka jingsio kolong ba burti sebenar yo sajar burti asli yo sajar lam sam bagi mlang kepada dia tang syukwa pe katan pe chain dia ba kanung kata kam don jing keno ini noru selama lang jingi la tho saka election department bakla accept dia kata kala pe dia selama kanung kata apa ke bonon ke MP election bar ke MDC tang tai